Биздин фондко жардам бергендерден бир катар айтып кетсек, Россиядан бир туугандар бар, Эковита деген фирмадан 5000 сом, 5000 рубль жана башка иштеген туугандар жана бул жактагы өзүбүздүн эле местный жашоочулар жардам берди. Бардыгынын ушул ыйык Рамазан айында кылган ихсандарыны, зекеттерини, жакшылыктарын Аллах субханала таала кабыл кылсын. Soğuk çıkartmak lazım mı? Maytile bir koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum урматтуу туугандар. Ушул ыйык Рамазан айыңыздар майрак болсун. Келип аткан айт майрамыңыздар менен мына дагы көптөн бери чогултулбай аткан азыр дагы ниет кылып чогултуп мына ыйык Рамазан айга туура келип, дагы ушу Рамазан айында бир кайрымдуулук фонду тарабынан сиздерге, ар бириңиздерге балдарга акча, анан ошо кичине белектер балдарга кичине подарка уюштурдук да. Onun үчүн сиздер иншалла бергендерге дуа кылып коесуздар. Муну эми жардам бергендер ар немеде айтып эле келебиз. Өзүбүздүн эле ушу эттик балдар жана Россиядан кичине жардам берип турушат, көңүлдөн чыгарышып. Анча-анчалар орозо пикирлерин беришет, зекеттерин беришет. Аларга дагы иншалла өзүңүздөр жакшылап дуа кылып коесуздар. Рамазан айынын ыйыктыгы жөнүндө кичине айтып кетсек, Алла Таала Кур'ан-ы Каримде ey мусулмандар, ey момундар, силерден мурдагы коомдорго фарз кылынган сыяктуу Рамазан айында белгилүү күндөрү орозо кармаш фарз кылынды. Орозо кармоо билесиздер, исламдагы 5 фарзында бирөөсү. Бардыгыбыз орозо кармайбыз. Ошондой эле бул ыйык Рамазан айында орозо кармоо жөнүндө kullu amelin ibni Adam lahu illa siyam fe innehu li. Адам баласынын ар бир кылган амалы өзү үчүн, бир гана орозо мен үчүн. Жана эртең кыяматта мен өзүм ошонун соогуну берем дейт. Ушул ыйык Рамазан айында кармаган орозоңуздарды Алла субханала таала кабыл кылсын. Кандай ниет максаттарыңыздар болсо Алла таала ниет максаттарыңыздарга жеткизсин. Кандай жакшы иштерди, жакшы сооп, солих амалдар кылган болсоңуздар Алла субханала таала бардык амалдарыңызды Алла таала кабыл кылып, эртең кыяматта бир гана орозо тутканда кире турган эшик бар жаннатта. Ар-Райян деп коет. Мына ошол Ар-Райян деген жаннаттын дарбазасынан киришиликти бардык орозо кармоочуларга сиздерге насип кылсын. Эртең кыяматта дагы жаннатта ушундай чогуу болушту Алла субханала таала насип кылсын. Бардык кылган жакшылыктарыбызды Алла субханала таала кабыл кылсын. Жакшылап дуа кылып коесуздар. Болду, келип тарката берели, а? Бар экен, бир экөөнү жөнөтүп берели биринчи, а? Мен папага күтүп турушат деп кызым. Абдыкалык Түркстан ке. Жака келем. Сәбек, алаңа бар. Алла разы болсын. Ассаламу алейкум.
tur sen, to'xtab tur. To'xta, anada bir. Tur Ya sen bola. İsabek bekle. Abdurrahim İsabek. Atыңды жаз. Атыңды жаз. Вайтта bittеңіздер, банан неме қылып беріп тұрыңыздар да. Nene mekan öndü. Банан сындырып бер. Mekan var Қол sizin. қойғандарды, я сен қойып тұрып. Mekan var sizin. Банандан сізден бер тұрасыз. Orada damla. Mekan var sizin. Mahkem var. Makarna İsabek. Gel. Sezim. Buyurun. Sizlere kontrol. Алғандар мында түр болады. Алғандар да. O başta o çıta. Чекада түр болады. Вообще птасын. O Bek. Алғандар ошонда өтүп тұрсын азы. Қол қоя тұрғандар. Қол қойып келе азы. Kemal. Biraz bekle. Bir daha. Az. Ahmet Aliyev Demirlan. Ana da böyle taşlar. Қол қоя албай тұрғандарды ордаға қойып беріңіз. Келе. Örübay Forumbay. Bu mahdiyo pingi. Алғандар май қойып тұр, Васема. Кемегендерін апарып берсек болады. Kimler ki var? Ağustos'ta. Ona çapa makine götürdü. Almadan olma kadar. Ha, yapacaklar onu. Satın aldı. Sötke Türk'te oldu. Evet öyle. Rosalie Bülent Bey. Madem. Bek. Al bitti banan bitti demeden. Al. Daha kim kaldı? Biz kaldık. Ya familyası nasıl kaldı? Gel bir yakına. Familyasına. İshak var, mahli yok. Yazdım. Puti var. Sığırsız yok. Kim kaldı ha familya? Ne kadar? Aytkin aldıdan Araba günü şu Kayrımduluk Fondu'da işlegen yigitlerge ömürleri uzun olsun, baktılığı oluşsun, uğuldan, hurmatsızdan hizmet görüşsün. Hiç kaçan Eştekeden kempulvatın yaratkan Allah Teala özü koldan dursun. Şunday kayrımduluk işlerdi dağın ular kayrımduluk algan yigitler, kızlarımız dağın özleri yetilip
Soňoýganda bular dagы şunday bundan da jakşy kılıp uyuşturup saýrymdylыk işlerdi götüre bersinler. Allah Taala bardygyňyzga jakşylyk bersin. Amin. Allah. Bu yoqqa